Trade Expo 2025 resmi dibuka 28 Agustus di Pusat Konvensi Dili dan akan berlangsung hingga 1 September. Acara perdana ini menandai tonggak penting dalam promosi produk dan inovasi lokal Timor Leste dibangun internasional. Diketahui, sejumlah tokoh nasional dan internasional antara lain Perdana Menteri Kairala Sanana Gusmão, kedua wakil Perdana Menteri Francisco Calbuadilai dan Mariano Asanami Sabino Lopez, anggota Parlemen Nasional serta perwakilan pemerintah negara sahabat seperti dari Indonesia dan Kamboja ikut ambil bagian dalam acara tersebut. This expo is an opportunity to showcase our products, bring innovators and investors together, and promote a new, diversified Timorese economy. Let us work together to turn independence into lasting prosperity, and let us build a future where our young people have confidence in the promise of our country. We are opening our doors to the world, not only to show who we are, but also to extend a hand and say, be our partners on this journey to promote and consolidate the private sector. To our distinguished 93 international guests who have come from 920 countries, we extend a warm welcome to Timor-Leste. Your presence is a great honor for us and is clear proof of the growing interest that our country is arousing in the global economic scene. A presença de empresários nacionais evidencia o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, com empregos qualificados e com a diversificação da nossa economia. Manifesta-se assim o nosso empenho em criar condições que favorecem a resiliência empresarial, a inovação e a criação de valor para a comunidade. Pameran ini menampilkan 157 perusahaan lokal dengan 250 stand serta diikuti 93 perusahaan internasional dari 9 negara sahabat seperti Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, China termasuk Macau, Fiji, India, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Para pengunjung dapat menemukan kopi Timor yang terkenal di dunia, tekstil Thais, madu murni, produk kosmetik alami, kerajinan modern, dan kuliner tradisional Timor Leste. Para pengusaha nasional diharapkan dapat menjalin kemitraan strategis, memperluas pasar global, dan mendorong diversifikasi portofolio produk, sementara pengusaha internasional diajak berbagi praktik terbaik, teknologi, dan jaringan distribusi.